Si banyak macam bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kena ruku munnya jal salon ni ke bismillah, bismillah deh iya. Bunyi cak cik ketok boy. Cik tuh dua tiga tak lem apal, tak lem ongko lebih lon 2 3 tok. Kan 4 5 aja tak nyaman baca, ada ebas sah. 4 5 tak nyaman. 2 1 2 cek dijajal nyaman. 4 5 tak nyaman. 6 7 tak nyaman. Jajal bismillah dia kan lebih manfaat. Siapa tahu mungkin si tereken ria nyucul salon dangdut cek son wah kebe selawatan deki ting malam tak nyanyi abudul salon kaki sudah tak barokah salon. Bismillah jajal bismillah neng bismillah awai alhamdulillah bismillah tedu nge bismillah ba ada saya tahu mak pola nih ke saya terima bi Gusti Allah ada saya oneng belum mancinengan jadi situng bismillah nih ke bisa selamat daripada apa yang neraka mun dia oyok boy bismillah lah tau saen lain lah be Arya cerita dia beni ngendengaki amal saya lain tau siapa bismillah to siapa jeng bismillah to cek ngaji mari ambu kakelah apa teh RT TV dia ji moro lah tau siapa je siapa berarti bilang kok ngocak dia ji bila cek ngati berarti TV kaki kan dia artinya aja lemon bismillah lah kan dah cokok je lah lah kakek cek lanjeng ngemuna bonta kakek. Jadi perbanding dari mun bismillah bayi bisa menghasilaki baro'atun minan nar apa boleh lebih dari ria. Salat saya terima, pasana saya terima. Apa de bismillah malono ke? Karena bismillah neka se mencakup esen Al-Qur'an. 30 juz neka apa kompol berneng Fatihah. Fatihah eba polong berneng bismillahirrahmanirrahim.